Sihlobo sami esithandekayo, ukuthi abantu bathini ngawe akusho lutho lokho. Akusho lutho ngawe ukuthi abantu bathini ngawe. Kusho olukhulu ngabo labo bantu, not wena. Ngayini embi enhle abantu abayikhuluma ngawe engayisiqiniso ngeke unamathele? Bengakubiza amagama abantu bathi ngumthakathi, uyisifebe, uyisela, umqambi wamanga. Uma ungakwenzi konke lokho, ngeke kukunamathele sihlobo sami esithandekayo. Ngeke kukunamathele. Bengakukhuluma bakuphinde kuze engqondweni zabo kukhanyekale kuliqiniso, kodwa ngeke kukunamathele. Ngokwabo kunamathela bona, kukhulunywa yibo, kuyingumthwalo wabo, kasumthwalo wakho lokhu kamele kusinde. Yethulani imithwalo eliyetheswa ngabanye abantu ngoba izolicikela phansi. Ingakunamathele into ongayisiyo yona. Ungenzi into ngoba bathe. Ungabi ngumuntu ophilela abanye abantu othi abantu bazokuthini. Kumbule sihlobo sami esithandekayo, mhla usuka kulomhlaba, mhla ushona kulomhlaba, awuhambi nabo labo bantu. Uhamba wedwa uze uwedwa. Wala uzelwe uyithwini. Uyabona enhlanhla ukuthi ufe semdeni ethwini yakho. Kodwa wena nethini yakho ningahlukaniswa yikho ukufa. Ngakho-ke sihlobo sami, akuyeke ukuzihlupha ngokuthi abantu bazothini. Le impilo yakho, i-responsibility yakho, luhambo lwakho, izono zakho. Ngeke uThixo akuthonisise ngezono zabanye abantu. Akayingeni indaba yokuthi ngangithi abantu bazothini uThixo. Ngokwakho nje kusemqondweni wakho. Stop living for other people and start living for yourself and do things that you think are right for you, not for them. Uma into ingakuhambi kahle kusho ukuthi ayikho kahle. Ungafosteli because usesaba ukuthi abantu bazothini. Angazi ngingakutshela kanjani isihlobo sami esithandekayo. Kodwa engingakusho yikuthi uma ufuna izinto zakho zikuhambele kahle, zihlele ngendlela ethokozisa wena not abanye abantu. Hamba ngesiqubu o-comfortable ngaso not esihanjwa ngabanye abantu. Akukhathalekile ukuthi naya esikoleni wawubhetere kunaloyo muntu, kodwa yena asephambili kunawe. Miyeke ahambe, wena travela ngaleso speed comfortable ngaso. Ngoba ungajaha abanye abantu uzoshayelela ungathanga ukutshela ngasihlobo sami esithandekayo. Impilo yakho le, iphile ngeyakho indlela. Shayelela ngoba ubuphukuphuku bakho not because kunomuntu obumjahile. Ungajahe muntu. Zijahe wena ngokwakho. Bonge umdumise uThixo ngensuku akunikeza zona kulomhlaba. Uzisebenzise ngendlela ejabulisa wena naye umdali wakho, not abanye abantu. Yeka ukuphilela abanye abantu. Awuzalelwanga abanye abantu. Yenza lokhu uThixo akulethela khona kulomhlaba. Lokho kuzwa kukuphusha ukuthi kumele ngiyenze lento ngoba iyinto elungile, ngoba kuyinto engamjabulisa umdali wami namathonga ami, not abanye abantu. Futhi unganaki mawuyenza izinto ezinhle. Uma abantu bengakubongi, kungakumangazi lokho. uJesu Kristu wabaphilisa bengu-10 kwajika oyedwa ezobonga.
ungacabanga ukuthi abangu-9 kabazange baphile. So wena ungubani ofuna ukubongwa ngabantu balo mhlaba? Wehlula indodana kaThixo. Ngithemba uzwile sihlobo sami, ngiyabonga.